nibyo mu ijoro ryakeye umusirikare wa RDF witwa Sergeant Minani Gervais ukekwaho kurasa abantu 5 mu kabari ko mu kagari ka Rusharara murenge wa Karambi mu karere ka Nyamasheke yatawe muri yombi kandi RDF yafashe ingamba zikwiye zo kumukurikirana mu nzira z'amategeko. Uyu musirikare yari ari mu kazi cyangwa yari ari mu zindi gahunda? Umusirikare araza kubibazwa ari mu maboko yacu, turaza kumenya gahunda zari zimujyanye muri ako kabari, turacyabikurikirana. Asanzwe akorera muri kariya ka Nyamasheke? Ni umusirikare nyine udeployinze hariya. Mu makuru mwamenye habanje kubaho ubushyamirane kutumvikana n'abari bari muri ako kabari ku buryo afata icyemezo cyo kubarasa? Ubwo turacyabikurikirana kumenya impamvu zatumye arasa abo baturage, ariko turi bufate ingamba zifatika. Nta mpamvu yatuma arasa abantu, so turaza gufata ingamba zishoboka zose. Kandi RDF yihanganishije imiryango n'inshuti n'ababuze ababo muri bihe by'agahinda. RDF nibwo yahura n'ikibazo nk'iki ngiki kandi biturutse ku musirikare? Ntabwo bikunze kuba rwose, biheruka kera cyane, ni ibintu bidakunze kuba rwose. Abaturage murabahumuriza mu buhe buryo nyuma y'uko bibaye? RDF nk'uko nabibabwiye, turabihanganisha inshuti abavandimwe babuze ababo muri ibi bihe by'agahinda, ariko turi bufate ingamba zishoboka zikwiye zo kumukurikirana mu nzira z'amategeko.